Pemirsa kahanan ring Car Free Day Renon Denpasar galah redite semeng sayan meriah ring kewentenan dagang ajengan miwah inuman segar. Silih tunggilnyane juuk segar duen nimade Lina Oktariani sane akeh kererah kramene. Lina Oktariani maosang sampun mandolan inuman juuk seger ring Car Free Day Renon dawa kali war sane lintang sewilang wuku dane mandol 15 kilogram juuk sane maolah dados inuman seger antuk arga kutus tali rupiah akap dane sida madol sawatara 100 kap sewilang madolan inuman inucap kekaryanin ring gena irike wau meperes medaging gula raris kadol majeng pembeli dane milih ngangen juuk miwa gula asli untuk mastikayang cita rasa tur kualitas minuman. Kadang-kadang lebih dari 100 cup, bisa 150, bisa 100, kadang-kadang tergantung kalau akhir bulan biasanya agak turun sedikit. Mereka senang sekali, puas dan bakal pasti kembali lagi. Majeng Lina, adolan ring Car Free Day, nenten wanta dados galama pikulihan, nanging taler pengupaya, nguningayang inuman antuk lakaran sederhana miwa alami, majeng keramani. Yana, Bali TV.